Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abahagarariye FC rwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa bagiduha muri Katari. Abagiduha barimo umuyobozi wungirije w'irihuriro bwana Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe perezida n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani John. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuze ko leta ya Katari yakiriye amatsinda atandukanye vuba tariki ya 27 Werurwe ari miliyoni na Bisimwa usanzwe uri perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 n'iryo Rwanda na Kongo Kinshasa. Cyasobanuye ko bagiye amakuru batemeje niba hari ibiganiro byabaye hagati y'abahagarariye FC na leta ya Kongo cyangwa se niba byari biteganijwe. Tariki ya 18 Werurwe umuyobozi w'ikirenga wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yakiriye duha perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Kongo Kinshasa baganira ku mutekano n'umwuka wa politiki muri kano karere. Abakuru b'ibihugu bakiye umwanzuro wafashwe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afrika y'Amajyepfo SADC irimo guhagarika imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo n'ibiganiro bya politike. Ubwo FC atangaza ko yafashe icyemezo cyo kuvana abarwanyi mu mujyi wa Warikare no mu bice bihana ibitariki ya 22 Werurwe. Leta ya Katari yashyigikiye igaragaza ko ari intambwe nziza iganisha ku mahoro. Abahagarariye FC bagiye muri Katari nyuma yo guhurira n'abahagarariye Kongo Kinshasa muri angura binaniranye biturutse ku umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gufatiye abayobozi bayo tariki ya 17 Werurwe barimo Bisimwa na Colonel Nzenze. Tariki ya 24 Werurwe ngo rafashe icyemezo cyo kwivana mu buhuza ku kibazo cy'umutekano muke muri Kongo. Isobanura ko igiye kwibanda ku nshingano z'ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ihuriro FC rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangiye gutegura ibisasu biteze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Kuri wa gatanu inzobere mu gutegura ibisasu nizo ziri kwifashishwa muri iki kibuga cy'indege. Ni igikorwa y'icamarenga ku icyo kibuga cy'indege gishobora gufungurwa vuba kugira ngo cyorereze imirimo abatanga serivisi z'ubutabazi zinyererwa bagizweho ingaruka y'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo kibuga cy'indege cyafunzwe tariki ya 26 Mutarama y'umwaka w'umutwe witwaje intwaro wa M23 warwanaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mbere yo gufata umujyi wa Goma. Imiryango mpuzamahanga yasabye FC gufungura icyo kibuga cy'indege mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko hasobanuye ko bitashoboka bitewe n'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryatezemo ibisasu. Umuvugizi wa FC Lawrence Kanyuka tariki ya 11 Gashyantare y'umwaka yaravuze ati ibibazo tekinike birimo ibiturika bitarategurwa n'inzira y'indege yangiritse byabaye imbogamizi yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. FC yagaragaje kandi ko umunara uyoborerwaho indege nawo wangijwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ubwo ryahungaga umujyi wa Goma, rinasigaye ryanyanyijemo ibikoresho bya gisirikare birimo amakamyo, indege n'imbunda ziremereye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditse Umugaba mukuru w'ingabo za Kenya General Karere Charles yaburiye abanyakenya birirwa baririmba ko perezida utagomba kwegura ko igisirikare kitazemera kurebera akajagari mu gihugu kabari n'ubwo ari uburenganzira bwabo kubivuga. General Karere yavuze ko bashaka impinduka bose mu gihugu bakwiye kwisunga itegeko nshinga kuko ari ryo rigena ko ubutegetsi busimburana mu gihugu cya Kenya. Hari urubyiruko na bamwe mu banyapolitiki birirwa basaba perezida Ruto kugenda mu cyo bita Ruto Mastigo cyangwa se ngo perezida Ruto byanze bikunze niyegure. Uyu musirikare mukuru muri Kenya yavuze ko ibikorwa bihabanye n'itegeko nshinga kandi bigamije kuzana akajagari mu gihugu ntawe ukwiye kubyemera. Ikinyamakuru The Kenyaniz kimusubiramo avuga ati twebwe abasirikare dushinzwe kurinda ubutegetsi n'amategeko. Iyo rero mwirwa muririmba gukana kagomba kwegura niyegure muba mugomba kubahiriza itegeko nshinga. Jean Karere yanavuze ko impamvu abasirikare boherezwa guhosha imyigaragambyo ari uko bagamije kurinda igihugu n'itegeko nshinga ryacyo. Uyu musirikare wahaye umwanya na perezida William Ruto yihanije urubyiruko rwa Kenya yavuze ko bareba nabi rwasenya, ariko yavuze ko igisirikare nta ruhande gifite. Indirimbo yaguze Ruto ikunze kuririmbwa mu bikorwa byose bya leta ndetse nabo ubwahari bakamwamagana yumva. Ashinjwa kuba yarazambije igihugu, azamura umusoro ndetse ashinjwa kunanirwa gutegeka Kenya. Abategetsi bamwe bavuga ko izi ndirimbo ziririmbwa ko Ruto akwiye kwegura zigamije kumukura ku butegetsi. Mu kiganiro cyatanzwe na Jean Karere yari kumwe n'umukuru w'urwego rw'ubutasi Norden Haji wavuze ko gukina politiki bidakwiye ku umwanya wo gucamo ibice abanyakenya cyangwa se gukina politiki igamije kuryanisha abaturage basanzwe ari umwe. Ubu butumwa bwatanzwe n'Umugaba mukuru w'ingabo muri Kenya ndetse n'umukuru w'ubutasi ntibwakiriwe neza no mu banyapolitiki. Bavuze ko bishenga n'itegeko nshinga abasirikare bakijanika muri politiki kandi bitemewe. Senateri w'intara Busia Okia Omutata yavuze ko bibabaje kuba abantu bashinzwe inzego nkuru z'umutekano w'igihugu bagaragaza ko banyotewe na politiki kandi itegeko nshinga ritabibemerera. Uyu munyapolitiki yavuze ko politiki ya Afurika yose yishwe n'abasirikare bijanika muri politiki kandi nko muri Kenya itegeko nshinga rya 2010 ribabuza akaba tumva impamvu nka General Karere yabirenzeho akajya kubuza abantu gusaba perezida William Ruto kwegura. Uyu mugabo wakoreshaga amagambo akakaye yasabye General Karere na Haji ukuriye ubutasi kuzinuka politiki cyangwa se bakambura imyenda bambaye bakaba basivira bakaza mu kibuga nk'abandi banyakenya bagakina politiki. Senateri Umutata yahise asaba inteko ishinga amategeko kugenzura inzego z'umutekano ingengo y'imari yazo zikoresha mu bikorwa bya politiki kandi batabyemerewe. Bwana Umutata yavuze ko Kenya ari igihugu gifite demokarasi kitazemera ko abasirikare n'abandi bo mu nzego z'umutekano baza kukigira uko bashaka nk'ibiri kuba mu bihugu byinshi muri Afurika. Agataho Kenya yohereje uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya Raila Odinga muri Sudani y'Epfo nk'intumwa idasanzwe yo gufasha guhosha amakimbirane yongeye kubura hagati ya perezida
Salva Kiir na mukeba umaze igihe kinini bahanganye akaba na vice perezida wa mbere Riek Machar ko ashobora gusubiza igihugu mu ntambara. Ishyaka rya Machar rivuga ko afungiwe mu rugo mu murwa mukuru Juba kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu mw'iki cyumweru binyuranije n'amasezerano y'amahoro ya 2018 irangije intambara y'abenegihugu y'imyaka 5 yazanye abagabo bombi muri guverinoma ihuriyeho ari kujegajega. Ubuyobozi bwabo bwatinze gushyira mu bikorwa ingingo z'ingenzi z'amasezerano y'amahoro nk'amatora y'igihugu no guhuriza ingabo zabo zombi hamwe mu gisirikare kimwe. Ifungwa rya Riek Machar ngo ryegereje igihugu intambwe mbere yo gusubira mu ntambara y'abenegihugu nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Ishyaka rya Machar rihakana ibirego bya guverinoma ivuga ko ishyigikiye inyeshyamba za White Army, umutwe ushingiye ku bwoko hari n'ugizwe n'urubyiruko rw'Abanuel wagonganye n'ingabo mu mujyi wa Nasir uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba muri uku kwezi, bikaba byarateje ikibazo cya politiki gihari kuri ubu mu rwego rwo gusubiza ingabo za Salva Kiir zegeranije benshi mu bafatanyabikorwa bakomeye ba Machar barimo minisitiri w'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'umuyobozi wungirije w'ingabo. Ingabo z'aba bagabo bombi kandi ziherutse gukozanya mu minsi yashize hanze ya Juba n'ahandi. Perezida wa Kenya William Ruto uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri iki gihe yavuze ko bavuganye na perezida Salva Kiir ku bijyanye n'ifungwa rya Machar kandi ko yohereje intumwa idasanzwe kugira ngo ifashe guhosha umwuka mubi no gutanga raporo. Ni nyabije muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe urugaga rw'abikorera muri Tanzania rwasabye leta guhagurukira ishoramari ry'abanyamahanga rimaze kwambura imikorere y'abenegihugu. Ruvuga ko niba nta gikozwe abashinwa bigarura igihugu cyose uko cyakabaye. Perezida w'urugaga rw'abikorera muri Tanzania Madame Angelina Ngarura yavuze ko abashoramari b'abanyamahanga baza mu gihugu baje gushora imari bagahindukira bagakora akazi abanyagihugu basanzwe bakora, akabona ari ibintu bifite ingaruka mbi ku bukungu bw'igihugu kuko ntabwo inyagamburiro bw'abaturage mu kubona amafaranga buhari. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko Madame Ngarura yatanga urugero ukuntu abashinwa baza bakikubira utuntu twose nyamara ari igihugu cyakize, agasanga leta ikwiye gusubiramo uburyo y'uburenganzira bw'abanyamahanga bashora imari muri Tanzania. Uyu mugore asaba leta ya Tanzania gushyiraho amabwiriza agira ibyo akumira abanyamahanga bigaharirwa bene igihugu kuko ubukungu bwabo bwaba bwerekeza mu manga. Ababikorera muri Tanzania bavuze ko bibabaje kubona leta y'uburenganzira bashoramari bagahindukira bakaza kuba badandaza mu gihugu bagasanga nta hantu hamwe umuturage yazahurira n'agafaranga kuko abanyamahanga bayacuruza bayasubiza mu gihugu cyabo. Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan aherutse kugezwaho ikibazo cy'abanyamahanga baza baje gushora imari bagahindukira bakajya mu budandaza ndetse n'ubuzunguzayi. Yohereza minisitiri w'ubucuruzi ageze mu isoko rya Kariako asanga niko bimaze igihugu giciye ku mugongo. Ababikorera batatse ko bashoramari baryamira mu masoko y'ubucuruzi, ariko mu minsi ishize abacuruzi za supermarket muri Dar es Salaam banenze leta ya Tanzania ko itanatanga urubuga rungana mu guhatana n'abanyamahanga kuko bavuga ko abacuruzi b'abenegihugu bacuruza ibintu bitanditseho mu Giswahili n'Icyongereza bahanwa, nyamara abanyamahanga bacuruza mu byanditse mu gihindu ntihagire ubakoraho. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banditswe abadepite muri komisiyo ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ya Uganda bagize impungenge ku murenge w'amamiliyoni y'amashiringi yatswe na Minisiteri y'Ingabo yo kuzifashisha mu gucunga umutekano mu matora ari umwaka utaha. Minisiteri y'Ingabo yasabye miliyari 38 zirenga z'amashiringi, ariko abadepite bagize iyi komisiyo bibajije ikintu kavuga ari ko amashiringi kazakora cyane ko umutekano Rwanda ureba abapolisi abasirikare bakifashishwa iyo bibaye ngombwa, nabwo kandi ngo atari cyane. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko umunyamabanga Minisiteri y'Ingabo yavuze ko bukavagari kazakoreshwa mu matora nyuma yayo, ariko abadepite ngo babyanze. Hari abadepite bavuze ko komisiyo y'amatora na polisi ari abantu bashinzwe amatora mu gihugu bakibaza icyo abasirikare bazaba baje kuyakoramo kijyana n'uwo murengero w'amafaranga. Hari intumwa za Rwanda zavuze ko bisabwa n'igisirikare cya Uganda bidashoboka kuko yaba komisiyo y'amatora ndetse na polisi baba amafaranga bazifashisha mu matora bagasanga ingabo zishobora kujya mu byo zitatumiwemo zitwaje ko zifite amafaranga zikirigita. Intumwa za Rwanda zibajije ukuntu abasirikare bazaza gutanga ubufasha basaba ingengo y'imari irenze kure cyane abapolisi bashinzwe ku kazi. Minisitiri w'Ingabo avuga ko mu bihe by'amatora umutekano ugomba gukazwa kandi abapolisi ba Uganda batiyagije kuba baharubana umutekano usesuye mu matora. Umugaba wungirije w'ingabo za Uganda yavuze ko amatora yose baba batumiwe na polisi kandi hari akazi kaba gasaba abasirikare abapolisi badashoboye. Yavuze ko ushaka ko badahabwa aya mafaranga yemeza niba bizaba polisi zabyirengera yonyine.